alla che stal? Merces Fidelio, lu boli donamus infants per jugar, mas mettemo encara o desegna la porta. Bertat, impossible de dintra dins un stal sen porte. E così la boulette? La boli rectangular, 20 cm de long et 10 cm de large. Mas, sabi pas così la desegna. Allez, la nan traça ensemble vostre rectangle. Mas così nous y prenne. Ah, bonne idée, le pincel. Un rectangle à 4 costats. Nous en am traçam la règle l'ugredou. Començam per traçar une longur, deu mesurat 20 cm. Formidable, podem començar del costat que volem. Avem tuncos un dels dos costats long. Mas nos cal encara traçar 3 altres costats. Pas aisit. Un rectangle à 4 angles drets. Oh, devem donc traçar le primer. Et és amb l'escaire que podem traçar correctament un angle dret. Cal pla plaçar l'escaire. Paqui, ar mesuram 10 cm sus aquest costat nouvel. Fort pla. Avem traçat 12 costats, un de 20 et un de 10. Nous demor encara 12 costats a traçar. Per açò devem traçar un nouvel angle dret. Et ar podem mesurar le segon costat de 20 cm. Nous demor un costat de 10 cm a traçar. Per açò pas besoin de s'embestiar. Suffis de redigar los dos sums lliures. Perfect, baqui nostre rectangle. Et atenció el pincel. Merces. Un pau de decoració. Et hop, baqui une puli de porte. Demor pas cal installar. Et baqui nous tal capitat. Los enfants seran contents. Demoratza menus per jugar Fidelio.